Kajing Penjari Hukum 144 CRPC Jong Returning Officer ke Shillong Parliamentary Constituency USC Sadhu Ubadairu Deputy Commissioner ke East Khasi District Ban Khang Persha e kajing yat patba ban lekmen hak senginyo vote hak sautre gujliu arja arpusau kala penlong yo weu rang ba ban mi shikman ban penpau kajing Persha halor kani ke benta kumban chupan kan mau badang haki negi sengi beladam ka wei negi seng san pertai ka Voice of the People's Party VPP ru kala dap ban pen sngoi kajing Persha halor kani ke benta Uniu rang ba boleh itu kerteng kemu ba PS Giri ulapan sengau ba kumuriu rang ba ubala dan benta ban jet nong mikmat menta lesan po art liki senam kalong ke AKA ke ba sengau pela ban wan ra ya kum kene ke hukum bat ke bam sengau la ban pediang namar ke hlamuan na ke Election Commission of India. Nalor kata ula bu jengkli ya kiwei kiseng san pertai halor ke jing bam mi jongki ban penpau ke jing Persha halor kene ke benta dak ba ongru ba ke jing le jongki ke penpau ba ki dei ki nong mikmat henry ki dei tangkum ki businessman. To order Pawanra ada DC balap pencari data section 144 CRPC nakamta kacni jong board balang software jong nublai banwan namta ban penbla ya result jong ke MP election pat mano menjob pat hakati kasi kadi ke banga ngamla kumurang ba bangan sisong lale mensyusna namala ju simtam ta hak election menjit yang nomikmat ba Dari MP, dari MLA, dari senem nyuflai, ledan benda nyuflai nyufsau, ledan benda mensim, hak budget yang mikmat kata MLA pada MP. Hari kendit kembali trong bersih, ban UI, sanfa art lagi senam, kibal leh. Hari ban UI mentak kendit, bah kadang sarkar, apa kejilang, kadang sarkar MDO tu, kebanra, lembau di Deputy Commissioner. Ban wanra daga section 144 haga tiga si nyopun kalau ke iga bafla bak basolo ka bang khabis ko ko mendo banja hapo kane ka Shillong seat ka jangi Shillong parliamentary seat henry balai pat kamla ban announce hang ta hapo tura ke iga daw kane bro kumui i kadon ke iga daw ka basildan yung ka sarkar MDA 2 ka basinchar hapo ka jilam ukadar sama PE lada ka day lada ka wan kanuk order na Election Commission of India okay ya ka tanggilaban penyang henry ban si announce lane ban si wanra da ka Election Commission na po meglia kata kalong ka ikba ngimna ban penyang triliro ka pupudya ko ha ka history na mar ka India ka digri sensar pa ba ka grief sensar do pa ba na mar kiong ka democracy la sensar do pa ba ya pa ba na mar pa ba Rementa kemui ya kena kecela cungi lasencar damano remano. Balai kata ki parti ki don, ki bun ki parti. Nri balai kena kejingla banwanra ke section 144 CRPC. Kamu ke don ke ke jingsun song ru song sing ya nor yano neki parti. Ngapla pat bengal lengo. Kita ki parti ki don ki Congress, ki don ki UDP, ki don ki BJP, ki don ki NPP. Balai kim simla le hang ban objek Persha ya ketika jingle jangre ke sarkar dak bawara dak section 144 CRPC habidi bagani ke singi nyot pun kane ke pau baro kini kim dik dik politician kini ke businessman ngan haban le bani kendu lane ngala ban ai ru de ke jing tho ya kane ngan haban le bani kendu lane ngala ru ban ai de ke jing tho ban kli ban tip ya ke jing sha balai bakum ketiga sini wanura dak section 44 kamu kadang kai silendet jongane nak kata pai ba kim kwa bani hatu hat ngitip berbori kane kejinsha kat kum kelinti jong kejingsin jong kelinti jong ka balada dan kanu kejing kelmar lami kejing kelmar swa kilaban anak ban penjari yang dak section 144 CRPC hatu bagi at semua YC kile ban kurai tu ki ngisam jong itu ki power ki basa alum sorbe hatu kilapan kelmar mo kimpat kelumare iru kimpat i ben kelumar hoi kira lagi tiar ya tangi i hendai pansiu teuno tang da benta jongki manora no da section 144 kata ka bom la man plang dalai le do nginam la man plang kane ka wei ka banga marwei kum rangba ngam plang ni ke jingla ma kam la pula bor bora section ka den adon swa ka jing ka ja hang ta ka sawa wat penjari ki da section 144 ha ka no ka ja ka bai ka ja kata ka digar kom hendai kendit
Padan yang suara kum kene tharai pai ba sum no. Pai ba dele lem nom peng ngai. On nom peng ye kum kene. Ngar kum go rong ba ngan salai bini kene risi dan dengan ada ke jingtho habi de kene. Ngan nom peng. Hakata keski nyobon. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।